Yes, reka nongere mbifurize amahoro n'imigisha, reka nongere mbifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe muryango mugari wa TV Duniani Kote. Tugarutse rero aka kanya mu cyitwa amakuru adasanzwe, tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Ni byinshi cyane rero tugarukanye nabyo, na amakuru adasanzwe tugarukanye nayo. Turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 2025. Tugarukanye icyitwa ubwino, tugarukanye icyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi. Mbere na mbere ndabanza gusuza abakunzi bacu badukurikirana bari mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo ndetse kandi amajyaruguru. Ni benshi cyane batubwira bati turabakunda ndetse kandi tubahoza ku mutima, byaba ari uburengerazuba byaba ari iburasirazuba, batubwira bati turabakunda kandi tubahoza ku mutima muri rusange. Kude chapeau wowe nkurikira uri mu mujyi wa Kigali, nongeye kukifuriza kumererwa neza. Nimukomeze mugire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Ndagusuza wowe nkurikira uri mu gihugu cy'u Burundi, unkurikira uri mu bice byinshi bitandukanye, unkurikira uri Bujumbura za Kibuye, unkurikira uri za Cibitoke. Ni mu gihe kandi nsuza abakunzi bacu badukurikira bari mu bice byinshi bitandukanye, by'umwihariko unkurikira uri Kampala, Uganda. Nyamuneka mu bice byinshi bitandukanye bya Uganda dufiteyo abakunzi bacu. Ni mu gihe dusuza abakunzi bacu badukurikira bari muri Kenya, abakunzi bacu badukurikira bari Tanzania, abakunzi bacu badukurikirana bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twongeye kubifuriza kumererwa neza, tubifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani. Tugarukanye icyitwa updates zidasanzwe utasanga handi uretse hano kuri TV Duniani Kote. Mu makuru menshi rero turi buze kugarukaho, turagaruka ku mirwano idasanzwe yaje kubera mu marembo y'umujyi wa Bukavu ahitwa Kabare. Icyitwa FDNB, igisirikare cy'u Burundi, bagikubise inshuro. Nyamuneka intwaro nyinshi zirahatakarira ndetse kandi bamwe mu basirikare ba FDNB b'igisirikare cy'u Burundi bahitamo gukuramo impuzankano zabo barirukanka kibuno mpamaguru. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka ku cyitwa abasirikare ba FDNB b'igisirikare cy'u Burundi bari bateguye koherezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko batekereza kubohereza bamaze no kubategura ngo abakomando bagera ku 1800. Abakomando bakimara kumenya ibyabereye ikabare, ibyababayeho, nyamuneka baje guhita bafata umwanzuro wo kutoherezwa muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tayari abakomando b'abarundi ba FDNB bamaze gutabwa muri yombi nyuma yo kwanga kujya ku rugamba na bagenzi babo. Turikoza mu byiciro byinshi by'amakuru atandukanye. Turaza kugaruka ku ishyaka rya CNDD-FDD ririmo imyivumbagatanyo cyangwa se ibibazo byinshi bishingiye ko bamwe mu bagize iri shyaka rya CNDD-FDD bakomeje kwemeza yuko bagomba gukomeza gukorana na FDLR cyangwa se gusapotinga FDLR cyangwa gukorana na Kisekedi Shirombo, abandi badede bakabihakana. Ibi rero biri kuvuga yuko byashyize mu ihurizo ndetse kandi byashyize mu kaga gakomeye iri shyaka rya CNDD-FDD riyobowe n'umugabo witwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Turi buze kugarukaho. Turaza kwikoza mu byiciro byinshi by'amakuru yiganjemo ubwino. Nyamuneka abaturage bagizwe n'abaturage bafite abaturage bahunze igihugu cy'u Burundi, benshi muri bo imiryango yabo yahungiye muri Afrika y'Iburasirazuba, benshi muri bo imiryango yabo yahungiye hanze Afrika y'Iburasirazuba, bakomeje gutungwa agatoki na Perezida Evariste Ndayishimiye. Perezida Evariste Ndayishimiye avuga yuko ngo abo aribo bari gusapotinga umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Byose turabyinjiramo ndani ya ndani, tubabwire uko situation ihagaze. Situation ni hatari sana, situation ni mbaya sana. Ibintu bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje kugenda binahindura isura ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Uko umunsi ugenda uzaza undi niko ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi bikanahindura isura. Nk'ubu ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi, abaturage benshi bari kuvuga bati twebwe Perezida Evariste Ndayishimiye, twebwe Perezida Evariste Ndayishimiye gukorana n'icyitwa FDLR yavuye mu Rwanda muri 1994 ikoze jenoside, nta kintu na gitoya biri buze kubyarira inyungu ku ruhande rw'abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Aha ni nyuma y'uko hakozwe ubushakashatsi hakaza gusangwa Perezida Evariste Ndayishimiye amafaranga ava mu gusapotinga Kisekedi Shirombo, amenshi muri yo yigira mu mufuka we cyangwa se yigira ku makonte ye, amenshi muri yo nta kintu ajeje gufasha igisirikare cya FDNB, amenshi muri yo nta kintu ajeje gufasha abaturage b'igihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu abaturage b'igihugu cy'u Burundi bahagurukiye ndetse kandi bavuze yuko bagomba kurwanya imigirire ndetse n'imikorere ya Perezida Evariste Ndayishimiye yiganjemo gusapotinga bya hafi uyu mutwe wa FDLR. Ni mu gihe ku munsi w'ejo bivugwa yuko abandi ba FDLR bagera kuri 615
uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo uyoboye igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabohereje mu gihugu cy'u Burundi kujya kongererwa imyitozo na bamwe mu basirikare b'Abarusiya ndetse n'abandi batandukanye Perezida Evariste Ndayishimiye yakodesheje mu bihugu by'amahanga, bikavuga yuko rero ibi byose bikomeje guteza ikibazo hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, ariko nanone ikibazo kitarenga no mu gihugu cy'u Burundi ubwacyo. Nyamuneka rero ni ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi ni n'ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo uko umunsi ugenda uzaza undi. Twese turibaza batuse ibintu niba bikomeje kugenda gutya biraza kurangira gute? Nk'ubu ihurizo rikomeye cyane uwitwa General Prime Niyongabo ari gutunga agatoki n'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Uyu ni umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ari gutunga agatoki yuko ngo nawe yaba afite imikoranire ya hafi n'umutwe wa Tabara urwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu ngo uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yatangije ibikorwa bidasanzwe byo gukurikirana imiryango akeka yuko ishobora kuba ifite abaturage bahunze igihugu cy'u Burundi, cyane cyane murabizi yuko benshi bahunze igihugu cy'u Burundi byatewe n'amacakubiri cyane y'ivanguramoko yayogoje igihugu cy'u Burundi. Mugenda mubibona muri guverinoma ukuntu avuga ati abangaba bahagarariye ubwoko abandi bahagarariye ubungubu. Ibi bintu rero ubona yuko bikomeje guteza ikibazo ndetse kandi bikaba n'ihurizo uko umunsi ugenda uzaza undi. Urabona yuko ibintu bikomeje kuzamanitse kandi urabona yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane. Nyamuneka rero ndagira ngo duhere kuri no nkuru idasanzwe nayo turi buze kugarukamo. Tanzania yongeye kwihanganiriza igihugu cy'u Burundi ikibwira iti nta mubare mwinshi w'abaturage dushaka bakomeje kwambuka ibice bigizwe no hafi y'inkengero z'igihugu cya Tanzania baza mu gihugu cyacu, biri guteza akaduruvayo ndetse kandi n'ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu, mu gihe n'abaturage bacu nabo ubwabo batorohewe ndetse kandi batishimiye n'ubuyobozi bwa Perezida Samia Suluhu Hassan uyoboye igihugu cya Tanzania. Bati rero bigomba kugaragara aba baturage bari kuva mu gihugu cy'u Burundi berekeza muri Tanzania baje guhashakira imirimo. Ni mu gihe uwitwa Samia Suluhu Hassan ndetse na guverinoma ye bari gusaba uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye gushakira igisubizo aba baturage bakomeje kwambuka baca mu nzira z'ubusamo bashaka kwambuka bajya gushaka imirimo mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bivuga yuko biri guteza ikibazo gikomeye ndetse kandi n'icyuho kidasanzwe ku ruhande rw'igihugu cya Tanzania, nk'uko amakuru akomeje kugenda aturuka mu gihugu cya Tanzania. Ibintu ubona yuko bikomeje kuzambanitse kandi bikomeje no guhindura isura uko umunsi ugenda uzaza undi. Twese turi kwibaza bati se ibi bintu biraza kurangira gute niba koko bikomeje kugenda gutya ko uko umunsi ugenda uzaza undi ariko bikomeje kugenda bizambazamba ndetse kandi binakomera cyane. Kwihuse cyane rero inkuru idasanzwe, abasirikare bagera ku 1815 b'igisirikare cy'u Burundi bari bateguye koherezwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya kurwana na MLDP twirwaneho ndetse n'umutwe wa 23. Ukuntu byaje kugenda, bari abakomando biganjemo ngo ba FDLR bagera kuri 500 bari bateguye koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakimara gutegurwa njya mu mazi iminsi no ku munsi w'ejo nari ndimo babwira ati ku muhanda Uvira Bujumbura hano mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika hitwa Gatumba, tumaze iminsi turi kubona amafoto ndetse n'amavideo. Nk'umuntu utaba muri groupe rwose uri no gucikanwa, jya wandika nimero 078 58 70 237, amafoto n'amavideo ashingiye ku nkurumamo z'ibyabaye cyangwa ibyakozwe ajya kugeraho uko umunsi ugenda uzahaza undi. Abasirikare 1815 b'abarundi ba FDNB harimo aba FDL bagera kuri 500 bari bateguwe, bari bagiye koherezwa ku mihanda, umuhanda uva Kavimvira route nationale 5 werekeza mu byerekezo bya za Runingo. Birumvikana yuko abo niba abandi bari bafite gahunda yo kwerekezwa za Ruvungi, abandi bakoherezwa za Runingo, abandi bakoherezwa mu misozi ya za Kawezi. Ibi rero biza kuba ikibazo gikomeretse kandi biza no kuba ihurizo ridasanzwe kuko ngicyaje kuba abasirikare b'abarundi uwari uyoboye muri abasirikare 1800 witwa Sylvestre Ndumugabo yahise avuga yuko ngo iyi operation yo kuva mu gihugu cy'u Burundi berekeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itaba, bitewe nuko ngo bamaze kumenya amakuru yuko abasirikare benshi bari kugwa ku mirongo imbere ku rugamba. Ibi byabaye nyuma y'imirwano ikomeye yabereye ahitwa Ikabari muri Bukavu, aho igisirikare cy'umutwe neza Sarambwe cyakubise inshuro abasirikare b'abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC yiganjemo Abahibu Special Force, bikaza kurangira abasirikare bagera kuri 417 ba FARDC bikavugwa yuko abarenga 180 b'abasirikare ba FDNB aribo basirikare b'igisirikare cy'u Burundi aribo baguye muri operasiyo zabereye muri iriya misozi iyo mu marembo y'umujyi wa Bukavu ahitwa za Kabare.
Ibi bibaye nyuma y'imirwano ikomeye yabereye ahitwa za Nyangezi aha muri Bukavu. Imirwano nayo ikaza kurangira icyitwa abasirikare b'Abarundi bashegeshwe ku rwego rudasanzwe. Ndababwiza ukuri ko rero ibintu bikomeje kuzamba ndetse kandi bikomeje no kugenda bikomera cyane. Nk'ubu rero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko abasirikare bagera ku 1800 bamaze gutabwa muri yombi nyuma yuko rwose ngo bagize gutya bakivumbura bakavuga yuko badashaka kwerekeza muri biriya bice bya za Sud Kivu, nyuma yuko bavuze yuko ngo na bagenzi babo bagiyeyo rwose ngo nta musaruro uhambaye bigize batanga. Iki ni ikibazo gikomeye ubona yuko gikomeje no guhindura isura rwose mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bibaza batise niba koko igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugaragaza yuko kidashaka kujya muri bice biraza kugenda biti. Ibi bibaye kandi nyuma yuko abaturage bo muri Sud Kivu mu misozi y'Iminembwe bakomeje kwamaganira kure ingabo z'igihugu cy'u Burundi bavuga yuko zafunze amayira yaho aba baturage bajyaga guhahira, bafunze amayira yahavaga. Ni ishyaka rya CNDD-FDD rero bamwe mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi bashinza yuko rwose ngo bagezwe nk'ibikoresho by'iri shyaka rya CNDD-FDD, aho Perezida Evariste Ndayishimiye guhera mu myaka Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye agaragariza bamwe mu barizwa muri ino shyaka rya CNDD-FDD, yagiye ababwira yuko bagomba gukorana, ariko ngo mu mikoranire bagomba gukoranamo ngo bagomba kuzasarura ibyo babibye cyangwa se bagomba kuzasarura ibyo babibye cyangwa se ibyo bungutse muri rino shyaka mu buryo busanzwe, ariko none bahuye na societe civile. Ariko bamwe mu banyepolitike bajya kureba bagasanga inyungu za rino shyaka rya CNDD-FDD zigira hagati mu miryango y'uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe, mu gihe Evariste Ndayishimiye we yasezeranyaga bamwe mu bayobozi bivuga yuko bari kwitandukanya n'iri shyaka yuko bagomba guhuriza hamwe imbaraga, hanyuma nyuma guhuriza hamwe imbaraga inyungu zije zikazaza nyuma, ariko nanone zikaba zagirira wenda n'uwagize imbaraga zikomeye cyane mu gushyigikira rino shyaka. Ariko bivuga yuko ibi byose nta kintu na gitoya biri gutanga, ahubwo byaje gusanga bamwe mu bizereraga muri izo mbaraga zo gushyigikira Evariste Ndayishimiye cyangwa guhurizamo umugambi ukomeye cyane kugira ngo ishyaka rya CNDD-FDD rikomeze kudomina mu gihugu cy'u Burundi byasaga nkaho ari ukwibeshya bikomeye. Turagaruka kandi nanone ku ruhande rw'icyitwa abaturage b'igihugu cy'u Burundi cyane bari gushinza Perezida Evariste Ndayishimiye ko hari inzego zimwe na zimwe ziri kwirukanwaho bari kwirukanwaho mu kazi. Ni bamwe rero mu babarizwa mu nzego z'uburezi, abandi babarizwa mu nzego z'ubuvuzi ndetse no hagati muri guverinoma bari gushinja Perezida Evariste Ndayishimiye kuba rwose abenshi muri bo abakomeje kugenda asa naho abashyira mu gikari cyangwa se abima ijambo, biterwa nuko ngo icyitwa amacakubiri mu gihugu cy'u Burundi yagiye agenda afata intera mu yindi, ndetse kandi bikagaragara yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura isura uko umunsi ugenda uzahaza undi. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru akomeye cyane rwose mwari mumaze iminsi mwumva inkuru y'umugabo wigeze kuyobora igihugu cy'Ubufaransa witwa Nicolas Sarkozy, yuko rwose yaba agiye gufungwa ndetse kandi akaba yakatirwa imyaka itari mikeya. Ariko mu makuru agezeho aka kanya biravuga yuko uyu Nicolas Sarkozy ashobora kuba yarekuwe. Ibi byose turabigarukaho tuze kumenya ese niki cyatumye arekurwa mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho. Tugarutse inyuma gato rero ku ruhande rwa FDNB cyangwa ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi cyangwa se situation mu gihugu cy'u Burundi muri rusange, ba ofisiye ba FDNB mu bayobozi b'amashuri makuru ya gisirikare bari mu Rwanda. Ni nyuma yuko rwose amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi yakomeje kugenda yiyongera bitewe nuko navuga yuko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Burundi ndetse na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'igihugu cy'u Rwanda bitagiye byumvikana cyane hagati mu mikoranire bitewe n'impamvu zitandukanye nazo turi bwinjiremo mu buryo nibagezeho ine nkuru y'aba ofisiye ba FDN mu bayobozi b'amashuri makuru ya gisirikare bo mu Burundi bamaze kugira mu Rwanda. Tuze kumenya ese niki cyabazanye mu buryo bwimbitse cyangwa se bweruye. Turaza kunyarukira kandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Uvira, umusirikare wa FARDC yishwe na bagenzi be bo muri military police amunika. Ntabwo byoroshye kuri bwa butaka rwose nabwo bukomeje kugenda bugaragaraho ibintu navuga yuko bitoroshye ndetse kandi bikaba na bibi cyane uko umunsi ugenda uzaza undi. Uwitwa General John Shibangu wa FARDC yatawe muri yombi. Ni nyuma yuko rwose mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo naho hakomeje kugenda humvikana
ibintu bikomeye cyane cyane ku basirikare abenshi mu bakomeye bakomeje gushinjwa gukorana bya hafi n'icyama cy'intare zasarambwe mu buryo bujimije cyangwa se bugaragara. Byinshi rero byakomeje kugenda binavugwa yuko ari nayo mpamvu cyane uruhande rw'iki gisirikare cya leta Kinshasa gikomeje kugenda gitsindirwa ku rugamba uko umunsi ugenda uzahaza undi. Twihuse cyane rero ndagira ngo duhere kuri ino situwasiyo yo mu gihugu cy'u Burundi, aho bamwe mu baturage bo mu gihugu cy'u Burundi bakomeje gushinja leta y'igihugu cy'u Burundi kwirukana bamwe mu bakozi bakora mu mirimo itandukanye, ariko nanone imirimo ya leta irimo ubwarimu, irimo imirimo y'ubuganga, irimo n'indi mirimo itandukanye igirwamo cyangwa se irebererwa na leta. Bivuga yuko bamwe mu bakozi bari kwirukanwa nkana nta bimenyetso bisanzwe babahaye bigaragaza yuko batitwaye neza mu kazi, cyangwa se n'igihe cyabo gisanzwe kigenwa na leta mu kazi ko cyarangiye, cyangwa se hatanagaragajwe ibimenyetso bigaragaza yuko nta bushobozi bafite mu kazi. Ku ikubitiro rero biravuga yuko abadogiteri nibuza muri uku kwezi dutangiye kuri ino tariki turiho ya 11, uhereye ku itariki ya mbere bavuga yuko abadogiteri barenga 127 nk'uko amakuru akomeje kugenda tugeraho aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu ngo bikomeje kuba bibi cyane, bamaze kwirukanwa ku mirimo yabo, kandi ibi byose bigakorwa nkana, aho bishingirwa yuko bamwe muri bo bafite amamuko muri bimwe mu bihugu bya hano mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, byaba ari mu gihugu cy'u Rwanda, Tanzania, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu bindi bihugu bitandukanye. Ibi rero bikavuga yuko mu gihugu cy'u Burundi mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yaba afashe umwanzuro wo gukoresha bamwe mu bakozi mu mirimo itandukanye mu gihugu cye, bishobora kuzashyira mu kaga iki gihugu cy'u Burundi, bitewe n'uko ngo bamwe mu bo Evariste Ndayishimiye ndetse kandi na bamwe mu bayobozi bo mu ishyaka rya CNDD-FDD mu rwego rw'igihugu, mu rwego rw'intara ndetse no mu byiciro byinshi bitandukanye baba bakomeje kugenda bafata imyanzuro yo kwirukana aba bakozi. Bikavuga yuko abenshi muri bo mu bari gusimbuzwa mu mirimo itandukanye badafite impamyabushobozi zibemerera gusimbura aba badogiteri mu kazi bari gukora. Ibi rero bivuga yuko bikomeje guteza inkeke ndetse kandi n'ikibazo ku rwego ruri hejuru mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero nagira ngo mbabwize ukuri ko mwagiye munabyumva guhera mu kwezi kwa gatandatu yuko hari bamwe mu bakozi ba leta, aha biravuga yuko mu gisata cy'uburezi mu gihugu cy'u Burundi aribo bakomeje kugenda birukanwa, abenshi muri bo bashinzwa ibikorwa bitandukanye byo gufatanya bya hafi. Ngo nimwe mu mitwe yitwaje intwaro cyane Red Tabara ariyo yagiye ikomeza kugenda ikomozwaho yuko ariyo yakomeje kugenda ikomozwaho yuko ifatanya na bamwe mu bagiye birukanwa ku mirimo itandukanye hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ibi bibaye kandi nyuma yuko n'ubundi leta y'igihugu cy'u Burundi ikomeje kwikanga yuko iyi Red Tabara iri gukorana bya hafi na bamwe mu bantu cyane n'abadiplomate bo mu gihugu cy'u Burundi. Bikavuga yuko kandi uko umunsi ugenda uzaza undi, incenge z'amahame cyangwa incenge z'amabwiriza z'umutwe wa Red Tabara zishingiye ngo mu kurwanya akarenganetse kandi n'agasuzuguro ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ngo zikomeje kugenda zifata intera mu yindi, ndetse kandi ukavuga yuko no mu gisata cy'abantu bajijutse cyangwa se abadiplomate bo mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane abari no mu nzego zitandukanye zo mu gihugu cy'u Burundi, zimo n'inzego z'umutekano n'inzego za guverinoma mu buryo butandukanye cyangwa se bwimbitse cyangwa bweruye, bakomeje kugenda biyumvamo ibitekerezo byo gukora revolution cyangwa se impinduramatwara igamije guhindura ishusho fatizo y'igihugu cy'u Burundi. Aho ubona yuko igihugu cy'u Burundi rwose ibyacyo bikomeje kugenda biba bibi cyane ndetse kandi bikomeje kugenda binakomera cyane. Ni igihugu cy'u Burundi rero nababwiza ukuri ko ishyaka rya CNDD-FDD nagiye mbabwira nti FDLR yagiye ikorana na leta y'igihugu cy'u Burundi, uko umunsi wagiye haza undi. FDLR cyane ku ruhande rwo gufatanya na leta y'igihugu cy'u Burundi, hakagenda havugwa yuko inyungu za FDLR ziza zikigira mu mufuka cyangwa se zikigira mu nyungu za bamwe mu banyepolitike b'igihugu cy'u Burundi bitandukanye, nuko iyi FDLR inyungu zivuyemo zishobora kuba zagira inyungu ku ruhande rw'abaturage cyangwa se ku ruhande rwa rusange mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko byagiye bitangazwa na benshi bagiye babazwa no gukorana na FDLR ku ruhande rwa leta y'igihugu cy'u Burundi. Ariko ngo bikavuga yuko nk'amafaranga ahabwa bamwe mu banyepolitike, cyane ubwo ndakomoza kuri perezida uyoboye igihugu cy'u Burundi, yo gushyigikira FDLR, bikavuga yuko amenshi muri yo ari yavamo ari amahoteli tubona mu Bubiligi, amenshi tubona
mu Bufaransa, menshi tubona muri South Africa ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'abana be ndetse imiryango ye n'inshuti ze za hafi z'akadasohoka, bikavuga yuko rero ibi byose bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, kandi ngo bigatanga icyizere ku ruhande rw'abagamije gukora revolution cyangwa se impinduramatwara yo guhirika Perezida Evariste Ndayishimiye mu buryo bwo kuzana ubuzima bwiza bwimbitse cyangwa se bweruye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, aho ubona yuko ubutaka bw'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugaragaramo ihurizo. Nubwo ihurizo rikomeje kugenda riba ihurizo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye we aracyakomeje kandi aracyakataje mu murongo mugari wo gushaka buri kimwe gishoboka cyo gushaka buryo ki ashyigikira umushuti we w'akadasohoka Perezida Antoine Tshisekedi Tshilombo